بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والجنة للموحدين والنار للعاصين. ثم الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين البشير النذير السراج المنير العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد، جاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. صلواتی قد محفل بسیار با عظمتی است که به عنوان ایصال ثواب و بزرگداشت مادری مهربان، اهلیه و زوجه محترمه و سیده جلیله، اهلیه جناب مستطاب آقای حجت الاسلام و المسلمین مولانا سید حمیدالحسن صاحب، این شخصیت عظیم الشأن و عالم عالی مقام برگزار شده است و من در آغاز سخن تسلیت عرض می کنم خدمت جناب مولانا سید حمیدالحسن و فرزندان گرامی ایشان، به ویژه جناب مستطاب آقای مولانا سید فریدالحسن، سید ظهیرالحسن و بقیه وابستگان اون مرحومه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خطبه افتتاحیہ کے بعد موصوف نے فرمایا کہ بہت ہی باعظمت مجلس انعقاد پذیر ہے جس کا عنوان ایصال ثواب ہے ایک مرحومہ کے لیے جو ایک مہربان مادر بھی اپنے فرزندوں کی اور ایک بہت اہم اور بزرگ عالم دین کی اہلیہ اور خود ہم بہت محترم شخصیت تھی، سادات گھرانے سے ان کا تعلق تھا، لہذا جناب حجت الاسلام والمسلمین عالم بزرگ اور ربانی جو عظیم الشان شخصیت کے حامل ہیں اور عالم اعلیٰ مقام ہیں، جناب مولانا حمید الحسن صاحب ان کو اور ان کے فرزندان کو تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں. من
به صورت بسیار کوتاه به 3 نکته اشاره می کنم. نکته اول این است که بزرگان این منطقه لکنو و شخصیت‌های عظیم الشأنی که تاریخ لکنو مزین به نام اونهاست تأثیرگذار بودند، هدایتگر بودند، چراغ نورانی بودند. از مرحوم علامه نجم الحسن، اون فقیه صمدانی و عالم ربانی و خاندان ایشان و همچنین خاندان مفتی محمد عباس جزایری، خاندان باقر العلوم، خاندان عبقات، خاندان اجتهاد غفران مآب، این از افتخارات بزرگ این منطقه است که این مجتهدین و این فقهای عالی مقام رو در خودش جای داده و امروز اون چه که ما در این لکنو در حوزه های علمیه از علوم اهل بیت برخوردار هستیم، در حقیقت پای سفره این بزرگواران نشسته ایم. حضرات बहुत ही मुख्तसर वक्त में 3 नुक्तों की तरफ इशारा करना चाहता हूँ। ये इलाका, ये शहर लखनऊ, जो दर हकीकत अगर इसकी तारीख पर नजर डालें तो इसमें बेपनाह बुजुर्ग हस्तियाँ, अज़ीमुश्शान उलमा और अज़ीमुश्शान शख्सियत को हमें नजर आती हैं और ये उनकी रहमत थी, उनके असरात थे, उनके कामों की, उनकी काविशों की तासीर और उनकी हिदायत थी कि जिसका ये असर है वो दर हकीकत चिराग हिदायत थे और ये उनकी जहमतों और काविशों का नतीजा है। आज आप देखें बुजुर्ग हस्तियों में यहाँ कई अहम खानदान हैं उलमा के। अल्लामा नजमुल हसन समदानी एक आलिम रब्बानी शख्सियत थे। मुफ्ती मोहम्मद अब्बास साहब जजायरी खानदान, बाकरुल उलूम खानदान और अबकात खानदान और गुफरन माफ खानदान, ये अहम खानदान हैं और इसमें अहम शख्सियात मुज्तहिदीन फुक़हा गुजरे हैं कि जिनके दर हकीकत इल्म व फज़ल का नतीजा है और उनकी काविशों का नतीजा है कि आज यहाँ जो हौज़ात इल्मिया में लोग तालीम के ज़ेवर से आरास्ता हो रहे हैं, ये दर हकीकत उन्हीं बुजुर्गान की काविशों की बरकतें हैं। و این تاریخ درخشان لکنو هست و کتاب‌ها و نوشتارهایی که از این بزرگان به یادگار مونده است، چه در نجف اشرف و چه در قم مقدس امروز مورد بهره برداری قرار می‌گیرد. هزاران کتاب نوشتند، چه زحماتی کشیدند، حوزه هایی که تأسیس کردند، شاگردانی که پرورش دادند، یک نقش مهم در ترویج معارف اهل بیت علیهم السلام داشتند. حضرت ये लखनऊ शहर की दरख्शा तारीख है। यहाँ हजारों की तादाद में किताबें तहरीर फरमाई गई, उलमा ने जहमतें की, तारीख और तस्नीफ की, उनके आसार आज भी बाकी हैं। चाहे नजफ अशरफ हो, चाहे क़ुम मुक़द्दसा हो, वहाँ इन किताबों से आज भी लोग इस्तिफादा कर रहे हैं। हजारों की तादाद में वो आसार आज भी मौजूद हैं और उससे लोग फायदेमंद हो रहे हैं और उनके हजारों की तादाद में शागिर्दान भी मौजूद हैं और वो ज़हमतें उठा रहे हैं और दीन की तरबीज और तबलीग में मशगूल हैं। مخصوصاً جامعه ناظمیه، این مرکز علم و دانش و این مرکز نورافشانی
که یادگاری از علامه نجم المله است و در طول بیش از 100 سال این حوزه علمیه کهن و ریشه‌دار توانسته از شاگردان زیادی تربیت بکند که امروز در سراسر هندوستان و پاکستان و در ایران و در عراق اینها حضور دارند و بخشی از اونها در گذشته از دار دنیا رفتند، ولی همواره این حوزه در شاگرد پروری و در نشر معارف اهل بیت علیهم السلام یک حوزه کهن و ریشه‌دار بوده است و موفق بوده است. खासकर जामे नाज़िया जो इल्म और दानिश का गहवारा है, नूर यहाँ से तमाम जानिब फैलता है। मख़सूसन नजमुल मिल्लत हाफ़िज़ व काबा की ज़हमतें और इस हौज़े इल्मिया के 100 साल से ज़्यादा वक्त गुजर चुका है और ये यहाँ शागिर्दों की तरबियत जारी और सारी है। एक बहुत ही कदीमी हौज़े इल्मिया है जिसकी बुनियादें बहुत मजबूत और बहुत पुरानी हैं। कसीर तादाद में शागिर्दों की तरबियत यहाँ हो चुकी है। वो इल्म के ज़ेवर से आरास्ता होकर हिंदुस्तान के मुख्तलिफ मकामात पर तब्लीग दीन में मशगूल हैं और ईरान और इराक में भी इसी तरह से मशगूल हैं। बहुत से तुल्लाब इनमें से इस दुनिया से कूच कर चुके हैं, लेकिन बहुत से अभी भी हिदायत के चिराग को फैला रहे हैं, नूर को मुनव्वर कर रहे हैं और नूर को दूसरे मकामात पर पहुंचा रहे हैं। हिंदुस्तान हो, चाहे ईरान हो, चाहे इराक हो, दुनिया के मुख्तलिफ मकामात पर ज़हमतें गवारा कर रहे हैं और दीन के तब्लीग व तरवीज में मशगूल हैं। नश्र मारिफ़ इस्लामी, नश्र मारिफ़ अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में मशगूल हैं। و اما نکته دوم این است که عزیزان مؤمنین، علما، بزرگان، این مجلس به عنوان گرامی داشته مقام یک مادر است. مقام مادر در نظر اسلام بسیار مهم است، مخصوصاً کسی که از سلاله پیامبر بوده است. این اهلیه محترمه جناب آقای سید حمیدالحسن صاحب از نظر اسلام مادر یک جایگاه بسیار با ارزشی دارد. اگر پیامبر اسلام می‌فرماید الجنت تحت اقدام الامهات، این به چه معنا هست؟ که بهشت زیر پای مادر است. معناش این است که مادران هستند که فرزندانشان را بهشتی می کنند و اگر انسان‌هایی سعادتمند شده اند و بهشتی شده اند، این در اثر تربیت اون مادر است و شیر مادر است و زحمات مادر است و دامن مادر است و در حقیقت قلب مهربان اون مادر است. بر اثر مادران است که سعادت فرزندان ترسیم می گردد. لذا از طریق مادر است انسان بهشتی می شود. الجنت تحت اقدام الامهات. حضرت दूसरा नुक्ता जो आप मोमिनीन उलमा इकराम और तमाम अज़ीज़ान गिरामी की खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ, ये मजलिस आज़ा दर हकीकत एक माँ के इसाले सवाब के लिए बर्पा की गई है। माँ की शख्सियत को गिरामी करने के लिए इसको
बर्पा किया गया है, माँ का मकाम इस्लाम की नज़र में बहुत अजीम है, उसका मर्तबा बहुत बुलंद है। और खासकर अगर वो माँ पैगंबर इस्लाम के खानदान से हो, उसकी नस्ल से हो, सादात से उसका ताल्लुक हो, तो उसका दर्जा बहुत बुलंद है। और खासकर ये मजलिस जो बर्पा की गई है वो है जनाब मौलाना हमीदुल हसन साहब की अहलिया के साले जवाब की है, लिहाजा बहुत अजीमुशान मर्तबे की वो हामिल थी। लिहाजा मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ कि जैसा कि अर्ज किया गया है, जैसा कि आप सुनते हैं, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। ये इसका मानी क्या है? इसका मानी यही है कि ये माँ की तरबियत होती है, ये माँ का शीर मादर होता है, ये दामन मादर होता है, ये आवाज़ मादर होती है, ये उसकी तरबियत होती है कि बच्चा फर्जंद उस राह पर चले कि जो उसे बहिष्ठी बना सके, जो उसे जन्नती बना सके। लिहाजा ये सादत बहिष्ठी अगर किसी फर्जंद को हासिल होती है तो उसका जरिया माँ होती है। लिहाजा बहुत ही अजीम मर्तबे की हामिल होती है माँ। عزیزان، شخصی آمد خدمت پیامبر عظیم الشأن اسلام، گفت یا رسول الله، من مادری دارم افتاده حال، علیل، زمینگیر و سالهای سال است این مادر را خودم به دوش میگیرم و این طرف و اون طرف میبرم، به او غذا میدهم، او را تمیز میکنم، در کنارش میخوابم، سالهاست که از او مواظبت میکنم، سرپرستی میکنم. آیا توانستم حق این مادر را ادا بکنم؟ پیغمبر اسلام فرمودند نه هرگز. تمام تلاشی که در طول چند سال برای مادرت متحمل شده ای، حتی حق یک شب رنج اون مادر را نتوانستی ادا بکنی، حتی حق یک شب رنج مادر و درد مادر را نتوانستی ادا بکنی. مقام مادر مقام با عظمتی است. عزیزان، اگر سعادت می‌خواهید، اگر خوشبختی می‌خواهید، اگر دنیا می‌خواهید، اگر آخرت می‌خواهید، بر الوالدین و احسان به والدین را جدی بگیرید. अज़ीज़ान गिरामी, एक शख्स रसूल इस्लाम की खिदमत में आया, कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मेरी एक अजीज मरीज माँ है, बहुत ज़ईफ है, चल फिर नहीं सकती है, अपने कामों को खुद से अंजाम नहीं दे सकती है। मैं ही उसे अपने हाथों से खाना खिलाता हूँ, सालों दराज से पानी पिलाता हूँ, उसको अगर कहीं जाना होता है अपने दोस्त पर उसे ले जाता हूँ, उसको उसके हाथ पैर धुलाता हूँ, उसकी तमाम कामों को मैं खुद ही अंजाम देता हूँ। या रसूलुल्लाह, ये तमाम सालों की मेहनत जो मैं अपनी माँ के लिए कर रहा हूँ, क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया? रसूलुल्लाह फरमाते हैं, नहीं, हरगिज़ नहीं। दर हकीकत इतने सालों से जो तुम अपनी माँ की खिदमत कर रहे हो, उसके लिए जो तमाम कामों को तुम बजा ला रहे हो, दर हकीकत तुमने एक रात की जहमत भी जो उसने तुम्हारे लिए गवारा की है, उसके बराबर भी तुमने उसका हक अदा नहीं किया है। लिहाजा ये बहुत अहम मर्तबा है। लिहाजा तमाम अज़ीज़ान गिरामी, अगर आप सआदत चाहते हैं, अगर आप खुशबख्ती चाहते हैं, अगर दुनिया चाहते हैं, अगर आखिरत चाहते हैं, तो माँ के लिए
اما نکته سوم و جاءت سکرة الموت بالحق. عزیزان، مهمترین پدیده زندگی یک انسان و سختترین لحظه زندگی یک انسان اون لحظه جان دادن است، اون لحظه انتقال از این عالم به عالم دیگر است. انسان‌ها در خواب غفلت فرو رفته‌اند، غافل از اون لحظه‌ای که ملک الموت سراغ انسان می آید و در اون لحظه 4 حالت برای هر انسانی به وجود می آید که حالت بسیار سخت و دشواری است. تیسرا نکتہ آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ انسان کے لیے اہم ترین وقت یا سخت ترین وقت وہ ہوتا ہے کہ جب اس کی جان جا رہی ہوتی ہے، اس کی روح بدن سے جدا ہو رہی ہوتی ہے، وہ اس عالم سے دوسرے عالم کی طرف کوچ کر رہا ہوتا ہے۔ لہذا اس دنیا میں بہت یہ اہم وقت ہے، لیکن عام طور پر ہم لوگ خواب غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہم اس کی طرف متوجہ نہیں ہیں۔ جب ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے تو بہت ہی سخت وقت ہوتا ہے، و اون 4 حالتی که در لحظه جان دادن برای هر انسانی حاصل می شود خیلی مهم است. عزیزان، ببینید قرآن مجید 6666 آیه دارد. حدود 4000 آیه قرآن به نحوی به مسئله آخرت و معاد و بهشت و جهنم و صراط اشاره می کند. این خیلی مهم است. مسئله روز هر انسانی آخرت اوست، نه دنیا. در هر لحظه ما آخرت خودمان را می سازیم. حضرات، جب انسان کی جان در حقیقت جا رہی ہوتی ہے، اس عالم سے دوسرے عالم کی طرف کوچ کر رہا ہوتا ہے، تو 4 حالتیں ہوتی ہیں۔ قرآن مجید میں 6666 آیتیں موجود ہیں، تقریباً ان میں سے 4000 آیتیں آخرت اور معاد اور جنت و دوزخ کے تذکرے میں ہیں، پورے صراط کا تذکرہ ہے۔ در حقیقت ان تقریباً 4000 آیتوں میں مجموعی طور پر آخرت کا تذکرہ ہے۔ حالت اولی که انسان در لحظه جان دادن بر او عارض می شود اون سکرت الموت هست. یک حالت اضطراب، یک حالت سنگینی، یک حالت در حقیقت پریشانی در اون لحظه به هر انسانی دست می دهد، زبان او بسته می شود. در اون حالت سکرت الموت هست که بسیار سخت و دشوار است و لذا پیغمبر اسلام هم که خاتم انبیا و انسان کامل است در حال جان دادن دستهای مبارک را در ظرف آب می گذاشت و به صورت می کشید و لا اله الا الله می گفت. این حالت بسیار سختی است. پہلی حالت در حقیقت سکرت الموت اضطراب کی حالت ہے، بہت سنگینی کی حالت ہے، پریشانی کی حالت ہوتی ہے جو ہر انسان کو در حقیقت اس سے گزرنا ہوتا ہے۔ اس وقت اس کی زبان بند ہو جاتی ہے، سکرت الموت کا وقت ہوتا ہے، اور در حقیقت خداوند عالم کے حبیب ترین بندے پیغمبر اسلام جب اس دنیا سے رحلت فرما رہے تھے، اس وقت در حقیقت وہ اپنے ہاتھوں کو اپنے چہرے پر مل رہے تھے۔
و حالت دومی که برای انسان حاصل می شود یک نگاه حسرت آمیزی به گذشته است. و انذرهم یوم الحسره اذ قضی الامر. خیلی مهم است. انسان در حالت جان دادن یک حالت حسرتی به او دست می دهد، به گذشته نگاه می کند، دیگه تمام شد، پرونده انسان داره بسته می شود، پرونده اعمال بسته می شود. انسان حسرت می خورد که چرا در این دنیا خوب استفاده نکرد، از عمر شریفش استفاده نکرد، از لحظات عمرش بهره نبرد، خدمتی نتوانست بکند. این حالت رنج آور حسرت و نگاه به گذشته و عمرش که به پایان رسیده است یک حالت سختی است. अपनी जिंदगी पे डालता है, लेकिन अब नामे आमाल में कुछ इजाफा करने का वक्त नहीं है। वो अपनी जिंदगी के ऊपर वक्त पर नजर डालता है और देखता है कि उसने अपनी जिंदगी को कितना नुकसान में रखा, उसने खिदमत क्यों नहीं की, उसने नेक आमाल कम क्यों किए। वो लिहाजा इस जब अपनी पूरी जिंदगी पर नजर डालता है तो रंजीदा हो जाता है और एक हसरत की निगाह से अपनी जिंदगी पर निगाह डाल के कहता है, काश मैं जिंदगी से भरपूर फायदा उठाता, इसमें नेक काम ज्यादा करता, नेक अमल ज्यादा करता, लेकिन अफसोस अब उसका वक्त बाकी नहीं रह गया। و سومین حالت این است که بخشی از عاقبتش به او نشان داده می شود. اگر اهل نجات و اهل سعادت باشد، یک چشمه ای از بهشت و بخشی از بهشت به او نشان داده می شود و یک بشارتی است. و اگر اهل عصیان و معصیت و گناه و فسق و فجور باشد، در اون لحظه اون عذاب الهی به او نشان داده می شود. یک لحظه بسیار سختی است این حالت سوم. और तीसरी हालत दर हकीकत उस इंसान को अगर वो आखिरत का एक झरोखा सा उसे दिखाया जाता है, अगर उसने जिंदगी में नेक अमाल किए हैं, अगर उसने खुदावंद आलम के हुक्म पर अमल किया है, तो उसे बहिश्त का नजारा दिखाया जाता है और ये दर हकीकत उसके लिए बशारत होती है। लेकिन अगर उसकी जिंदगी गुनाहों में आलूदा थी, अगर वो मासियत इलाही में डूबा हुआ था, अगर फिस्क व फजूर में उसकी जिंदगी आलूदा थी, तो उसे दोज़ख की को दिखाया जाता है। ये वक्त बहुत सख्त होता है। و چهارمین حالت عرض کنم و عرضم تمام، و اون این است که در اون حالت اگر اهل ایمان و اهل تقوا و محبت اهل بیت باشد، در اون لحظه چهره نورانی امامان را می‌بیند، مخصوصاً مولای کائنات امیرالمؤمنین علی علیه السلام و یا سایر امامان به سراغش می آیند برای دستگیری، برای بشارت، و یا ملک بشیر می آید. و اگر اهل عصیان و گناه و معصیت باشد، اونجا چهره بسیار خطرناک و زشت عزرائیل را می بیند و اونجا گناه خودش را مجسم می بیند و حالت ترس و وحشت به او دست می دهد. سبحان الله. अगर अपनी जिंदगी में बाईमान होता है, अहले तक़वा होता है और खुदावंद आलम के हुक्म पर
उसे ज़ियारत होती है, खासकर अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम और इसी तरह दूसरे आइम्मा अज़हार की भी ज़ियारत नसीब होती है। लेकिन अगर उसकी ज़िंदगी गुनाहों में आलूदा होती है, अगर उसकी ज़िंदगी मासियत इलाही में डूबी होती है, अगर वो फिस्क व फुजूर में आलूदा होता है, तो उसको एक ज़िश्क और इज़राइल का चेहरा नजर आता है, जो बहुत ही खतरनाक वक्त होता है। उस वक्त उस हालत को बहुत ही खतरनाक कह सकते हैं। عزیزان، پیامبر اسلام فرمود الناس نیام اذا ما تنتبهوا، مردم همه در خواب غفلتند، وقتی که مرگ به سراغ اونها می آید از خواب غفلت بیدار می شوند. عزیزان، قبل از اینکه مرگ به سراغمون بیاید آخرت خودمون را آباد کنیم، توشه‌ای برای خودمون انتخاب کنیم. عزیزان گرامی، پیامبر اسلام نے فرمایا ہے کہ لوگ خواب غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں اور جب ملک الموت اس کی سراغ میں آتے ہیں، در حقیقت جب وہ خواب غفلت سے بیدار ہوتے ہیں لیکن وہ بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے، اس وقت باقی نہیں رہ جاتا ہے۔ لہذا اے عزیزان گرامی، اپنے یہ زندگی جو خداوند عالم نے عطا کی ہوئی ہے اس سے بھرپور استفادہ کریں اور اس وقت کے آنے سے پہلے جاگ جائیں، خواب غفلت میں مبتلا نہ رہیں۔ و اما چند جمله خیلی کوتاه ذکر مصائب، ثوابش برای این مرحومه مغفوره باشد. این بانوی عالی مقامی که جناب آقای مولانا سید حمیدالحسن می‌فرمودند 63 سال ما با این سیده جلیله زندگی کردیم. دورانی در نجف بودیم، بعد به هندوستان و به لکنو آمدیم. چه زحماتی برای تربیت فرزندان. لذا چند جمله من با اجازه ایشان ذکر مصائب کنم، ثوابشو هدیه کنم به روح اون مرحومه و همه درگذشتگان از این خاندان. حضرات، بچند جملے مصائب کے اور ان مرحومہ مغفورہ کو میں اس کا ثواب ان کو ہدیہ کرتا ہوں جو ایک عالی مقام بانو عزیز ہیں۔ در حقیقت مولانا نے بھی فرمایا کہ 63 سال ان کی ازدواجی زندگی وہاں گزری، نجف اشرف میں اور ہندوستان میں، یہ ایک طویل عرصہ ہے اور در حقیقت یہ عظیم شخصیت کی حامل تھی۔ میں لہذا ان مصائب کا، اس مجلس کا ثواب ان کی خدمت میں عطیہ کرتا ہوں۔ برای هر مردی سخت است که همسر مهربانی را که سالها در کنار او کمککار بوده است از دست بدهد. اما من باید عرض بکنم خدمت جناب مولانا سید حمیدالحسن که اگر همسر شما از دار دنیا رفت ولی با احترام او را غسل و کفن کردید و با احترام او را تشییع کردید، هزاران نفر شرکت کردند و با احترام او را دفن کردید و امروز هم مؤمنین برای عرض تسلیت آمده اند. اما بمیرم برای جده شما فاطمه زهرا سلام الله علیها. صبت علی مصائب لو انها صبت علی الایام سرن لیالیا. میفرمود فاطمه زهرا که اون چنون مصائب و غم و اندوه بر دل من ریخته شده است که اگر بر روزهای روشن ریخته میشد تبدیل به شب تیره و تار میشد. جناب آقای حمیدالحسن، سادات مجلس، از شما سوال میکنم مگر پیامبر چند تا یادگار داشت؟ مگر چند تا دختر داشت؟ تنها یک یادگار داشت. اما بعد از پیامبر بیش از 75 روز یا 95 روز طاقت نیاورد.
مردم مدینه زنان آمدن خدمت امیرالمؤمنین. علی جان بگو فاطمه یا روز گریه کند یا شب، چون ناله های زهرا دل ما را آتش زده است. آقای حمیدالحسن همسرتون رو با احترام غسل دادید، با احترام تشییع کردید، دفن کردید، اما حضرت زهرا فرمود یا علی غسلنی باللیل کفنی باللیل دفنی باللیل. قربان مظلومیت امیرالمؤمنین خودش در نیمه های شب بدن زهرا رو غسل میداد، در حالی که اسما میگه آب میریختم امیرالمؤمنین غسل میداد بدن زهرا را. اما به یک مرتبه دیدم آقا امیرالمؤمنین آهی کشید، کناری رفت سرش رو به دیوار گذاشت، آه گریه کرده. قربان مظلومیتت مولا، میگه شاید امیرالمؤمنین در حال غسل دادن دستش به پهلوی شکسته زهرا، دستش به بازوی ورم کرده زهرا، آی مظلوم علی.
ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فاتحة.